Dobrodošli u Osijek. It's another police. Our team will win. 3-0. I say yes. 2-0. 3-1. 3-4-0. 3-1 za Hrvatsku. Sve je ludo, sve je ludo. Vidi zastavu, Tomislav grad. I think 1-1 draw. 4-1. Ako ne znaš šta je bilo, ja sam ih izdresirao, brate. Ako gledaš ovo, volim te najviše na svijetu. Idemo unutra, ide bekovski i zagrijavanje. Ajde, lige. Everything will be okay. Sjajno! Doktorante! Dajte mu ugovor u Realu! Sjajno! Oni najveće hrvatsko komentarstvo ikad. Ovoga trenutka svega Ćati Italijane! Dobar dan, dobri ljudi, dobrošli novi vlog. Danas vas vodim u Osijek na utakmicu Hrvatska-Češka, Opus Arena, jedan prelijep europski stadion kakvog mi nemamo zapravo u Zagrebu. Možda ga dobijemo tamo do negdje 2050. Volio bi svoju djecu voditi ovako na fine stadione, onda bi stvarno sve imalo smisla. Hashtag Luka Modrić u Dinamo. Još nije potvrdio da ide u Milan, pa čisto ono da se nadamo. Pišite u komentare, hashtag imalo bi smisla Modrić 10. Mada znam da se neće dogoditi, ali ajmo pogurat. Ajmo to izbaciti u svemir, možda nam se vrati. Drugi moj put na Opus Areni, prvi put sam bio protiv Poljske kad je Modrić rešio utakmicu golom iz slobodnjaka. Fenomenalan stadion, mislim da će iskustvo biti sjajno. Reakcije s navijačima, fan zona, druženje i sama utakmica. Jedva čekam. Trenutno je 5 do 12, ponedjeljak je. Uopće imam dojam kao da je nedjelja, znaš, preskočio sam jer rekao kad Repka igra ovako po tjednu, ali oslobodili smo dan. 5 do 12 čekam dvojicu svojih prijatelja da dođu, strpam ih u auto i palimo do Osijeka. 2,5-3 sata cecajamo negdje do tamo. Dođemo, popijemo nešto, pojedemo ručak, zahukta se sve do fan zone i do same utakmice. Cijeli dan smo tamo, vidimo se tamo i zaprati za još novih vlogova na ovom kanalu, ostalo sve, znate, ostanite sa mnom. Zašto ja moram biti taj lik koji je uvijek na vrijeme? Smiri se, kalma. Dok svi ostali kasne, ne mogu više. Neću trpiti ovo. Ako sam rekao u 12:00, sad je 12:05, promet, Zagreb. Znam! Kreni ranije! Vježbaj, pizdati mater. Da, uglavnom volim da sve bude onako fino po loju, imamo vremena, naravno, nije sad da se žurimo, ne kastimo nigdje, ali baš volim da se dođe na vrijeme, zar ne? To je onako respektabilno. Evo, nesretnik. Sad će me čut. Do. Aj samo mi objasnite zašto kasnite. To ti čak objašnjenje koje nije za vlog. Imaš sreće da te volim. Skoro imao sudar. No. Nemoj srat. Marija je skoro zgazila ženu. Ćao, ja sam Bernarda. Branimir, ideš s nama? Samo vi uživajte. Drago mi je. Spominjao te u Zadru jedno 17 puta. Dobro je. Ako Minimum. je bilo ispod 15 na ljutova bi se. Malo ne sve to uvijek. Hvala Hvala u ti crnini najljepše. jer je računala da će Marija zgaditi nekog. Čekaj, ti si spreman? Jesam, Boris. Spreman sam. Hvala ti puno. Hvala što si ih dovela. I drugi put. Ajde, čao. Uživaj. Vrati nazad. Uvijek. Momci, znate da ne volim kad neko kasni? Ne. Ajmo. Javljamo se na prva Benga Break, znate kako to ide ili kad smo u Osijeku, ali vjerojatno Benga Break. Tifon po mogućnosti, jel?
Da. To sad radite zato što ste zakasnili ili? Ne znam o čem pričaš, mi smo uvijek na vrijeme. Da. Kako su ljubazni momci, nisu inače ovaki, sad nešto kao sve znaš, umiljavaju se od kad su zakasnili. A brane ništa nije problem. Brane ništa nije problem. A to čipi 11 eura. Taste of Dubai. 7 eura. Malo je korni. Ne. Malo su cijenu stavili. Fino vino imamo za vas. Hvala lijepa, ne pijemo. Prognozu, recite mi prognozu radi. 2-0 je dosta. Hvala lijepa. A ko zabija? Perišić i Budimir, ajde. Eto, sve smo se. Uživajte, vidimo se. Šta snimaš to, Buraz? Sad snimam koliko idemo. Nemoj Daj reći. spusti evo. Di smo momci, ulaz u Osijek, jel? Lagano. Vjeruj u Vatrene, i Zlatka i Luku. Dečki, di će Luka otići? Ma Milan. Svonci. Dobrodošli u Osijek. Kamerman, moraš naučiti. Došli smo u Osijek 3 sata, ulice su već polako pune naših navijača i vide se dresovi, kockice posvuda i naša preljepa katedrala. Jel? Da. Adrian je tu pored mene, ne znam, gleda me čudno. Ne gledam uopće, gledam patuljke bildere. Trenutno. Di ćemo jest, Juraj? Prva i glavna stvar, gdje god dođemo, zna se, idemo jest. Juraj, di ćemo jest? El Paso. El Paso. Je to ono ko Breaking Bad, ono? Na. Kaj bude se? Ima problem. Ne znam čemu ovo. Ja kad smo već tu, ajde jedan stand-up da vas vidim. Ajde jedan. Izvini, malo me ponio Mijočić. Malo me Mijočić ponio to. Ajde. Ružan si, vrlo. Aj kad smo već tu da pravimo jedan izazov, sam vi ostavite tu, ja ću pričati. Ne, ista poza, nemoj gledajte ovako. jedan u drugog. Znači, molim te, jedan u drugog. Ovako, brojim 15 sekundi, Adriane, govori šta god hoćeš dok Brane se ne opali smijat. 15 sekundi, čekaj da mi dođe na... Tako kako sam sad stavljen na... Sad si na pedestal. Okej, aj dam ti 20 da imaš 5 viška. Ne, zašto sam sad stavljen tako? A zašto ne? Ajde nasmi. Imaš 15 sekundi, nasmi. Evo, 3 sekunde me nasmije čovjek. Ajde, 3, 4, kreni. Nisam si stiga reći, ma ne, presmiješan sam. Realno. Bio sam do tatu majstora, tu sad ja tetoviram večer. Čekaj, daj pokaži za kameru koju tetovažu. Off-white. Da pokažem kao i list, slučajno. Da pokažem kao griliš list. Čekaj. Ko ima jače listove? A masivniji si, Buraz. A Bujas koji ima jače list. Ali iskreno, Ja bio Luka Modrić. iskreno, samo jedan od vas dvojice je bio fake Luka Modrić. Zna se ko je bio fake Luka Modrić. Ko je ogromniji? A dobro, gle, brat je veći. 87 kila si, daj. Brat je veći, ali pucam se, dolazim. Dolazi. Pijete li majstor tamo? Ajde, vidi. 20 minuta kasnimo u školu, ne već. Kasni u školi. Čekaj, samo da te snimamo učiteljici, zašto kasniš? Reci slobodno Ajde, kameru. reci prognozu već kad smo tu. Reci prognozu. 2-0 za nas. Odi ti bliže, slobodno. 2-0 jest. Dobro, ajde sad ozbiljno pitanje, zašto kasniš? A laganje. Viš da je just do it i to je to. Proluje se kečapom. Ajde, ćemo sliku. Zapad si, ja lopno si. Vidimo se. Čuješ, Nije se ovrtao. Di Adrian nesta? Vidiš ova sjena, vidiš, odjednom osjetiš sjenu. Da. To nije zbog katedrale. To ja hodam na kanu. Pitao ćeš kako se zove, hoćeš mazalice, ja kažem, hoćeš ti mazalice? Ali najbitniju stvar nismo provjerili za parking je bila sjajna. Ma, ja mislim da se Ne, parking dobit ću ja plaća. kaznu, sve 5. Idemo u plutajući restoran jest. Stari. Primijetio sam dosta romobila u Osijeku. A zašto je to tako? Reći će nam Juraj naš vodič u Osijeku. I u koji god grada dođemo, on je vodič. Zato što imaš ovu šetnicu zdravu koja ti doslovno ide s jednog kraja na drugi kraj grada i ko što vidiš cijela je ravna, znači nema prežuljka. I onda ljudi vode bicikle, romobile. A ne Adrian. Baš je elokventan, ha? Znam samo restorane. Čitam indeks. Daj mi sredite vas dvojica s tebe, tu kao neki oni influenceri poznati. Znači, dovedite do toga da radim više moderaciju i venat, jer to radim perfektno.
a još uvijek me ljudi ne zovu na te stvari. Ljudi, potencijal sam. Evo ja mislim nakon ovoga da ćeš imat ponuda. Ajde, bar Stavit ću tvoje ime i jedna- prezime, isto. Jedna dovoljna, samo mi dajte Ja priliku. mislim, na šta mislim, ja mislim da do frizure, ja mislim da bi trebao napraviti balajaž. Ili ću da potonem, ili ću da uživam u hrani. Vrlo se zadao čovjek. Ja ću vam rejtat hranu kad mi dođe i kad odaberem. Cigansko pečeno. Skeniram osiguranje na kilometar. Kako je? Dobar, evo, došli s ekipom malo. Ja, jesam. Snimam ti rajš. A iskreno, ko je naručio svijeću? Na to su došli tanjuri kao da budu ugrijani kad ih makneš. Zašto si dao pametan odgovor i od kad ti daješ pametan Zato odgovore? što sam naručio dodatnu svijeću jer volim jest vosak. Dobar je za zube. Aj samo reci da si romantičan. I koristiti kušku umjesto meda za glas. Za malo stariju kuli, frajer bi, ali neće. Da. Nikad bolje društvo nisam imao. Kako si sada ubio svoje druge frendove koje vodiš na treku? U Osijeku. Kao, Katke na ovom meniju. Svježe pečene. ali ima je, naručili smo. A jesmo već? Aha. Te Udruge životinja. pomezetim patku, malo golubitine. Duže kada sam Da. Kako si ti ljubazan? Imam jednostavno to nešto u sebi, još čekam da ljudi osim moje žene to prepoznaju malo više. malo je Bernarda, ok. Šta kaže Jana danas? Vjeruj u svoju intuiciju i donosit ćeš ispravne odluke. Bome? Nadam se da je za nas, nekako sumnjam. Vjerujem svojim intuicijom. Ne može. Brain cancel. Ispravne odluke. Kationi, anioni. One lekcije iz kemije što sam propuštao, To je znaš. na pjesma. Kationi, anioni, sve za nas. Može malo čaše. Hvala. Izvolite. Uživaj tijelu, dobar te gospoda. Hvala. Prvi dojam ne moram ni pitat. Momci ubijaju. A? Jako lijepo. Više na chicken guy. Chicken rice and all nice. How you doing? Prenajao sam se da bi išta rekao, ja bih rekao ovako, 7 od 10. Adrian je više food blogger, pa evo, slobodno živi. Ja sam isto počistio, mogu reći solidno. Kako ti izgledam, Juraj? Izgledaš tamno. Da, A, baš se da. dobra hrana, solidna, idemo dalje. A di je ono Cristiano Agua? No coke. Nisam Portugalac. Djeluje ko da je u stožeru Zlatka Dalića s ovom kragnom, jel da? Meni donio plavu majicu, da. Ja malo. Šta, koja je postava danas? Sad mi je malo lakše. Dobro, nego daj mi reci šta je Zlatko rekao, koja je postava danas? Zlatko šta je rekao? Ma Zlatko je rekao, dečki, danas idemo standardno. Mario Pašalić ako ne igra Skromno, ponizno. ulazi u 63. minuti. Znate, dajte Luki loptu. Luka riješi tekmu. Ruga predsjednika FIFA, jel? Vidio, čovjek loptu nije taknuo u životu. Oh dear. Bože, dragi. Ovdje smo završili, dobra hrana, idemo dalje. Idemo popiti piće i brzo do fan zone. I moj Juraj, the cameraman. Nemoj da ti ispadne mobitel slučajno. Jesi ti rešavatelj? Gdje je ovo? Ljudi, frajer je jeo, pogledajte ga. Sve će zaspati. Hvala, vidimo se. Adriane, nemoj zaspat samo. Ko je huligan? Se dobio. Real friends, čeki. Ta slika je li? Zlatkač, Adriane. Super. Ali daj gledaj njega, molim te. Frajer je Zlatko Dalić izašao na šetnju popodnevnu prije okupljanja. Pa on. Pa to svih ljudi lijepi, ti mene Zlatko da daj nešto. Buraz, dobro nisi, ali u stožeru si njegov. Priznaj da si u stožeru, ajde. Reci Vedran Čorluka, evo ti Franka, nema Zlatko, bravo. Ja mogu batović Franka. Frajer je u stožeru, vidi ga. Hashtag Family restoran u Varaždinu. Znači upravo sam uzeo 2 čekinje i vodim ih s nama da popiju piće. Ja otišao po voću. How do you say Natalie and? Teresa. Nice to meet you. They are going with us. They are going now with us to have a drink. I'm a nice boy, I promise. Znači, rekao sam im da će mi dati izjave. Dolazi ih 5 iz Češke. Iskreno, iz Češke iskreno iznenađen sam što su uopće tu, ali evo, idemo ih ugostiti
proporcionalno našoj zemlji. Dok djevojke biraju sladolede i dok momci tu uzimaju voće koje sam im priskrbio, ja ću vam samo reći Da, to je baš bilo ključno da si ti priskrbio. Trenutak ono... priskrbljivač. Brate, rješavatelj DO. Franka, nisam pijan. Marija, ovo je Brane doveo, ja ne znam šta se događa. Bernarda isto, stvarno, uhvaćen sam. Doslovno se bile odmarale na suncu, ja rekao, ajde, da ih pitam nešto, rekao, hoćete biti na fan zoni na utakmici kasnije, rekao da. I ništa, sad su tu, piju s nama i jedu sladoled. Dok djevojke telefoniraju, kako ste zadovoljni od 1 do... oni su zauzeti, tako da neću staviti na spotlight, ubit će ih žene. Dok djevojke telefoniraju, mi se objašnjavamo našim ženama. Kao, ej, ne brini, nije do mene. Super nam je. Šalim se, ne zabavljamo se. Ali Marija neće ne vidjeti taj vlog. Muros kak neće kad ga ja snimam. Mora gledat. Da, realno, Marija neće vidjeti. Pa će vam se kupiti. I'll take you to the candy shop. You should take pistachio, definitely. Yeah, I take it. You seem like a girl who loves pistachio. Klasične influencerske dame iz Češke. Samo, fascinira me ta rupa na tvom koljenu. Je to zbog operacije ostavljeno ili? Nije, to je kao od Naruta udarac Rasengan, pa ti je on kao kuglu napravi. Evo pa ti je Nemoj, ja? tu, Opasan si. kuglu. Peče jebote. Da. Yes, please, show me. It's like Slovak, but it's very common in Czech because every radio. Oni su me ostavili sami skoro. What you play? Yes, please, No, play the music. English. What does kurva mean? It's very. What is kurva? It's like It's always in Croatia. it's like sluts. Oh, really? Yeah. In Croatia as well, but more like prostitute. Puno, sve puno. Idemo na stadion. Roka neki češki trep, rep. Ubit će nas ljudi ovdje u Osijeku, je. Molim te Grše, nema mi lupit copyright, burat. Ajde, Juraj. Ide Czech rap jako. Girls, now we need to shut down this music because you will get us killed. Okay. Now you must speak Croatian because you are with us. Speak something. Hvala. Bravo. And you? Yeah, bravo. Bravo. Bravo is universal, yeah. Yeah. Kje ekipa je u nas ispred stadiona, 7 sati je, Jura je ovdje, stožer Zlatka Dalića, znate sve. Uglavnom, 7 sati, imamo oko sat vremena prije ulaska u stadion da uzmemo nego milijardu izjava, ja se nadam jer je krcata fan zona, tako da palimo tamo. Adrian, jesi dobro? Da. Jesi dobro? Gledam. Dobro. Čekaj, Brane, kreni si. Kakav je to detalj? A brate, Damn, a? nisam imao niti jedan drugi. Damn, Znam da je rizik, boy. very risk. Policije, psi i moja 2 psa. No. You love police? I love police. Oh, it's a standard police in uniform. You like boys in the uniform, yeah? Yeah, of course. Ajmo, Thompsone! Ajde, Istro! I Zagorje! Zagrlimo! Zagrli ga! Neka vide da nas ima! Naravno! Ti si legendo, evo je! A ti mene pratiš tako malo. Sorry. Nisi ni svjesna. Hoće mi znat to reći? Može? Majstore, ime? Loda, Koliko imaš godina? 5. Šta ti danas radiš na terenu? Izlazim sa igračima. Fenomenalno, evo tu su ti roditelji, zapitao sam ih za dopuštenje da popričamo. Šta za tebe znači Hrvatska? Sreće. Ja ću se rasplakat, te znači svaka čast. Reci mi još za kraj, pobjeđujemo li danas? Da. Ko zabija? Možda Ivanović i Fruk. Pa ti znaš sve, a pratiš i mene, jel? Legenda si, evo ti petice jedne, svaka čast i vidimo se. Hvala puno. Vrlo se. Naravno. Još nismo ni došli. Ćao. Kao što znate, ove divne djevojke smo našli doslovno na palubi.
i pokupili da odu s nama pit piće. Girls, I'm here with Natalie and Teresa. beautiful names. Let me know how you feel about today's game. What do you think it will be? I think our team will win. Woo! 4-0. Terrible prediction. Girls don't know anything about football. And you? It's not true. I think 3-0 for us. But if you say 3-0, it's for the home team. For Czechs, of course. It's like 0-3, or? No. Wait, Croatia will not score any goal. No. Maybe one. Maybe one. Maybe one. Okay. Let me know who is your biggest threat. Who is the best player of Czech? Czech. And you? Chic. Chic. Patrick Schick. He tells us it's Patrick Schick. Okay, guys. We continue our journey. We go now to film with our fans. Thank you very much. You look lovely, but I hope you will lose today. Sing something. Italiano lifestyle. Ako ostanite mi tako. Momci, ovdje smo pred Opus Arenom. Jeste vi iz Osijeka? Otkud ste? Jesmo, tu igramo. Domać? Da, A vidim atlete, odmah šta reći. Recite mi ovako šta očekujete danas od Hrvatske. Realno ako pobjedimo danas Češku, osiguravamo to prvo mjesto i debelo nam šanse rastu za to svjetsko. A ništa, pa moramo išta pobjedu, ništa drugo. Mora biti puno bolje nego protiv Gibraltara. Je bilo 7-0, ali nije to bilo nešto baš igra neka. Danas mora biti puno bolje i idemo po pobjedu. Prognoza? 3-0 za nas. Ko će presuditi danas? Budimir. Ti, majstore. 2-1 Hrvatska i Budimir i Perišić. Biće 2-0 za Hrvatsku, Ante Budimir i Ivan Perišić. 3-0 za Hrvatsku, Modrić i Gvardiol i Perišić. 3, 4, sad. Evo nas ispred, već je onako stresno. Djevojke, come again. Teresa, we walk now like this. Why not? Yes, because we can. And we are doing something, I don't know what, but you're coming now with us to drink. Yeah. And you cannot say no. I say yes. Naravno. Snimaj cijelo vrijeme, nemoj stajati. Može. Prognoza brzinski. 2-0. 3-1. Strelci. Perišić. Perišić 1, Modrić i Budimir. Samo umjereno danas, nema žlaku. Samo umjereno. Nemam žlaku. Može, čekaj. Nemam možda. Danas smo, Šta se trebam reći? danas smo ovdje sa Marijom. Marija. Očekivanja danas ovdje si sa. Ovdje sam sa prijateljima. Očekivanja su da nećemo remizirati sa Česima ko protekla 2 puta. Očekujem pobjedu. Sebi napravio i uvijek će ti biti sranja svugdje. Volim da se usjeću na podjeli koji će. Top. Ajde sad ovak dok smo zagrljeni, jel snimaš? Care, malo se slikali pa smo ostali ovak zagrljeni, hashtag no gay, no homo. Reci mi, očekivanja za danas. Pa ja mislim pobjeda 100%. 1-3, 4-0. Od kud si? Iz Stuttgarta, Njemačke. Ma vidi se, bravo majstore, zapalio si do ovdje samo. Reci mi za kraj. A reci mi za kraj šta hoćeš. Sad ti kažem. Pozdrav i mamu doma. Pozdrav mami, pozdrav tati. Bruni, Hajdukovcu. Top, ajde. Živio. Ej, celebrities. Momci, otkud ste? Iz Križevaca. Isto Križevci. Recite mi očekivanja za danas. Šta mislite da je Zlatko Dalić pripremio, možemo li pobijediti Češku pred punim stadionom? Ako se bojimo Češke, onda mislim, ok, oni su najzbiljniji uz nas u ovoj grupi, ali mislim da to moramo dobiti. Ulazimo u novi ciklus, trebamo biti ozbiljni, nakon prve pobjede krenuti kako se spada. Prognoza danas? 3-1 za Hrvatsku. Moglo bi biti 3-1. Jedan ćemo im pustiti. Girls, wait. How do you feel now? You're famous now in Croatia. We are totally celebrity here. Yeah, it's great. I love Croatia, but I still think that we are one. Oh my God. Okay, you will change your mind until the end of this evening, yeah? Yeah.
Well, we will see. Ispred nas ide fantastičan korteo, zastava. Sve je ludo. Vidi zastavu, Tomislav grad. Samo mi treba Herceg Bosna, srce ponosno, trebam naći Hercegovce koji uvijek u svome vlogu. Ima snagu zlatnog žita, ima oči moje mora. Juraj! So famous right now. Samo zdravlje, treba mi water. I need some water because... Znate šta, kad pričate puno, a ja stvarno pričam puno, stari nestaju, znači užas. Stvarno je moraju šutkat. Trebaš dosta vode popiti. Idemo još snimiti malo sa navijačima i uskoro palimo u stadion. 8 je sati blizu. Hello my friend. Hello. I'm shooting a YouTube vlog. Will you give me prediction? Small prediction. Sure. First of all, are you enjoying Croatia? Yes, always. Beer? Beer, nice weather, nice food. Nice women? Also. I have two of your women right here. Okay. And they are very nice. Yeah, they are beautiful. They have the Czech jerseys. Let me know today, what's your honest prediction? I think 1-1 draw. It's the best result you want? I think for us, it would be great. Okay, realistically, yeah, you're playing away. Yes, so Croatia has a great team, so I think the draw would be really good result for Czech team. Stari moji, veće su zvijezde od mene. Momci, ovako, brzinski samo prognoze danas, očekivanja, šta očekuješ? Pa, 2-0 za nas. 3-1. 4-1 za nas. Ovu atmosferu, ja mislim, samo Hrvatska može stvoriti. Kako se osjećate kad ste ovdje? Super. Odlično. Hvala, najljepša. Brate, they made more photos than me. Your comment on that? I'm jealous. Sorry. What can I say? Česko! Hrvatsko! Guys! So, prediction for today, what do you expect? 1-1. Is the best result you hope? 2-0. Oh, look at that. The girl said 4-0 for Czech. 1-2 Czech Republic. Do you believe do girls know football? I believe. I believe, I dream. It will be tomorrow on my YouTube channel. Type it. What's the name of the Type. I will type it. Iskreno, atmosfera je divlja, što Česi, što Hrvati, brutalno je. Ja čekam da sve počne, blizu je 8, tako da mislim da je to od izjava. Uskoro ćemo na stadion snimati zagrijavanje naših, reagirati na postave i ja čekam Juraj! Ako ne znaš šta je bilo. Momci, čim čujete ovakve pjesme u Thompsona u pozadini, šta osjećate jednostavno kad ste ovdje? Pa osjećam neku čast i privilegiju što sam u prisutnosti ovakvog događaja i ježim se. Je fenomenalno, mislim da Hrvatska stvarno ima tu jednu posebnu emociju. Pa sigurno i očekujemo danas samo pobjedu i to je to. Ti? Također isto, samo pobjeda igra i to je to. Ti, majstore? Povezanost, vjera i zajedništvo. Bravo! I kak da ja sad išta nadodam na ovo nego da kažem hvala vam najljepša. 3, 4, sad! Ovako snimili smo izjave, sad ćemo ići u stadion. Djevojke? Ja sam ih izdresirao, brate, strašno. Mislim da su postave izašle uskoro, idemo na to reagirat. Sjajno, nemam riječi šta da kažem. Od kud si? Iz Osijeka. A odavdje domaći? Da. Da li je Opus Arena naš najbolji stadion? Je. Atmosfera je sjajna, kako se ti osjećaš ovdje? Super i već vidim u očima da će Hrvatska pobijediti. Strijelci danas? Perišić i Budimir. Ko ti je omiljeni igrač naš? Bardijel i Modrić. Pozdravi mamu samo iza kamere. Bog, majko. Bog, volim te najviše na svijetu. Hvala vam. Ja sad kažem, mama, ako gledaš ovo, volim te najviše na svijetu. Da ne bi samo ja bio onaj koji ide. Znate šta, ako gledaš, pa ti ćeš napraviti da gleda. Tako je. Idemo. Uglavnom, idemo unutra, ide bekovski i zagrijavanje. Ide Luka Modrić na teren, sad su pljeskali. Moramo se požuriti. Our lost boy came home. Znači čovjeka nisam vidio sad sat vremena i samo ga odjednom ovdje uhvatim. Reci mi legendo za početak ove veličanstvene večeri, tvoja očekivanja danas. Očekaj da ti dam mikrofon. Prenapeci mi malo. Sorry, imam ove žvale na ustava.
nisam stigao se hidrirati vodom. Vidim da malo je hladnije, neki kolonimbusi se stvaraju iznad nas, ali Osječki... Daj Bura, samo stadion je reci zatvoren. prognozu, molim te, ko Bog. 3:0, rekao sam prije, znači prognozirao sam prije nego što si rekao. Da, hvala ti. Majstro, 10 od 10 outfit od Gucci. Ja sam iz Švicarske, porijeklom iz Bosne, iz Odžaka. A došao si danas od kud? Iz Švicarske smo došli. Vrhunski, šta očekuješ danas? Naravno, pobjedu 2:0, Budimir, Perišić, kao što sam davio izjavu već jednom, to je to. Znači, atmosfera je kao i uvijek vrhunska, vatrena, kad Hrvatska igra, znači, samo pobjeda. Hoćeš se gledat sutra kad izađe vlog? Naravno da hoću, naravno da hoću. Jesi preplaćen već? Nemoj me lagat. Nisam, brate, realno. A svaka čast, iskren si, ali hoćeš sad? Hoću. Eto, respekt. Kliknite reci ekipi da kliknu subscribe. Hoćemo, svi kliknite, znači, subscribe i to je to. Kako sam ga iskoristio, je? Najjače, brate, to je to, najjače. Ajde, vidimo se, užaj, svako dobro, hvala ti. Ćao. Ajde iskreno. Ako ne znaš šta je bilo, dobro, realno neki kaže Lika. Dobro, pazi Brane, bicikl rozni. Ali na šta još možeš? To sam se sad sjetio. Možeš pitati svaki kamen grada našeg. Konzuma, Kauflanda. Nisam siguran, ne znam hrvatske pjesme. Dosta mi, ajmo unutra. Brate, napravit ću ih Hrvaticama do kraja vloga, vidjet ćeš. I will make your Croatian fans. Ili bar njima male Hrvatiće. They already sing Manđo Basta. Italijano basta. A sad se pohrvatili nešto, a? Vidi vas. Gle, čuj se miriši, još buraz moj. To sam namirisao. Ne, će mirisat za teren. Ponovi. Brzo, ubiće nekog parfemom. Kad se sjetim. Sa stvarno sam moram ostalo ovu poslu. Zamirišu. Dobre riječi. Idemo unutra, energija je stvarno na vrhuncu, jedan čekam vidjeti teren. Ovo je najljepši daleko stadion po svim europskim standardima. 12.000 ljudi, krca stadion se očekuje, čuli ste od kud su ljudi došli. Švicarska, Austrija, Njemačka, od svuda po svuda, gori sve. Ajmo! Unutra smo. Sumnjive su, znaš, čekinje su. But I can go with my make-up. 100% je make-up uzeli, evo 100%. A rekao sam je fino da ostavi auto. Ulazak u stadion! Pa ovo je briljantno. Uživajte u ovom pogledu, neću vam ništa ni reći. Ovo je spektakularno, moj drugi put na Opus Areni, samo moramo naći gdje smo, šta smo, ali ovo je apsolutna milina! Naši su desno, stigli smo malo na zagrijavanje, imate priliku vidjeti apsolutnu ikonu hrvatskog i španjolskog nogometa. Ivan Perišić u sjajnoj formi, kakva mašina, kakav monstrum u toj godini, vratice. Veličanstveno, jedva čekam početak, idemo naći svoja mjesta. Girls, the girls right there, you are not good with them, yeah? You're not good with them. They are jealous on you, or? Naravno. Igrači upravo ulaze unutra. Utakmica uskoro kreće. Jebati, imaš to? Kako i Vušković je tu, možda danas stvarno upiše debit. Volio bi to, pazite staturu momka. Strašno. Imamo riješenu obranu narednih 10-15 godina. Uglavnom, ovdje su malo češki navijači, točno pored nas. Puni se Opus Arena, polagano idemo na svoje mjesto. Da se smirimo, 7 minuta do početka. Ja stvarno čekam jednu atraktivnu Hrvatsku da napadnemo prve minute vrhunije stadionom i to je to. Kaže deda? Original dresa iz Francuske. Pa daj, ovo je nerealno. Svaka čast. A reci mi prognozu, šta očekuješ? Šta očekuješ danas? Koliko? 2:0. Hvala legendo. Živio. Hvala. Evo nas. Ajde. Ajmo. Kapetane. Povedi nas. Dakle, Modrić. Vidiš, nisam ni reagirao ni na postaje. Modrić, Livi, Mario Pašalić, Šutalo. Tamo je Pero Sučić, Čaleta Car, Vardiol. Ovo je Kramarić, Budimir, Stanišić, meni se čini i Perišić. Jaka Hrvatska, dominantna Hrvatska, tako i očekujem. Idemo riješiti ovu Češku, idemo suvereno, svjetsko prvenstvo. Upravo rola češka himna, mislim da ih ima tamo kao što sam pokazao, pa možda 100-200
Tamo su i ove djevojke koje smo skupili. One su blizu VIP-a. Čak rade nešto s hostesama, tako nešto. Ste vidjeli sad potez Livakovića kad je stavio klincu ruku na prsa, na srce. Wow! Perke, imaš ti to? Ja bi stavio cijelu. A bit će ono sjedi dole. Hrvatska! Bravo dečki, šauto od momcima. Lukita! Samo zovi, svi će! Krenuli smo. Ovdje je Pašalić. Krama. Trebamo poderat ovu, čak je i mene scimo. Trebamo poderat ovu, Budimir! Šteta. Na beku. Ide ravno u sredinu. Dobra pozicija za Perišića, po meni vidjet ćemo. Čujem Perišića, a Modrić zadnji put na ovom stadionu skinuo Slobodnjak. Ravno u 90. Luka! Samo ti pucaj, ako treba 10 ćemo mu dati. Što prije zabijemo, to će nam biti lakše. Ne volim ova mučenja i to, ali doduše mi smo znati kako igramo uvijek strpljivo. Dobar Slobodnjak za Hrvatsku, tamo je Luka, skače! Rano nam se otvorilo, to smo priželjkivali. Lopta s očima Luke, Modrića i Hrvatska vodi 1:0. Ajde! Kako si lagan? Jesam. Kudac ide gledat VAR, idemo vidjeti šta se dogodilo. Offside! Di su oni vidjeli offside? Sad sam progledao snimku, Guardiol nije bio, ali kažu možda situacija prije. Stvarno nema pojma. Golom razočaranje. Ali idemo dalje, doći će nam. Perišić na strani, ovaj put danas na desnom krilu, sjajno, Budimir je unutra. I šta? Tamo je Pero. Pero se baš profilirao, mislim da sad kad ode u Inter Milan, da će to biti još jedna druga priča i viši nivo i stvarno mislim da imamo novog Brozovića potencijalno. Perija ko NBA igrač ima ovo. Samo jedan ruka. Pogba, Paul. Samo je s rukom isto nešto vidio. Po meni, gdje je Perija? Perija treba ići, lijevo krilo. Ne znam šta radi ovdje. 5 minuta iza nas, po meni Perišić definitivno treba otići ovdje lijevo, bit ćemo opasniji, tu je ordinirao protiv Gibraltara, ubio, uništio, ne znam šta sad radi na desnom. Evo iskreno. Napadu, tamo je Luka, sjajno, joj! Bravo, Pero! Dekvario, Cim! Još smo živi u napadu. Je Lukica! Dobro, neka, ajde! Ponovno Pero se oslobodio, sjajno. Jedan od boljih od počeka, Guardiol, povrata lopta, tamo je Pero, Lažjak, poznati udarac! Šteta! Pašalić! Pero ima taj Lažjak, sjajno. Opet smo u pritisku. Ne odustajemo, Sučić, fina lopta, tamo Budimir. Fali nam malo, baš nam fali završni pas. Opet Luka. Vanjska, s očima. Nemoj se micat, Joško. Primiju, idemo strpljivo, doći će gol, ajde. Je Perišić prešao na ovo krilo. Vidio je to i Dalić, ne znam ko je zapravo odlučio to, ali jedna prazna lopta Luke u aut. Ne veze, ajde. Malo moram reći da se igramo 30 minuta i reći što smo zaigrani, fali nam taj zadnji pas. Fokus, veći fokus. Ide bicikl i na lijevo. Mala. Provjerena. Vi ste na obijancu, jebent.
Sada Modrić za Stanišića. Jako smo, kad primimo tu loptu, kad dajemo te paseve, jako smo opušteni, letargični, gubimo non stop te kontakte. Ovo mi nije mi nalik nama, nije mi do sad, nije. Opet bi taj lik koji je najviše pretrčao 100%, čovjek je posuda prvo poluvrijeme po meni, eto, najaktivniji naš možda uz Perišića. Ajmo! Mi, Hrvati! Trama je tamo, Lažjak jedan, aj Perišić, tako, idi sam, daj izbači na možda je najbolja šansa do sada, volio bi da je zacvikao. Ja se odmah na drugu. Naravno, s tribina i navijači najbolje znaju, to vam je tako. Čiću loptu, molim te, samo mu daj loptu i pusti ga da radi što želi. Evo, treba da tako. Neka, nema veze, ovo je okovit pas, samo dalje. Magio! Perišić! Kako ovo nije išlo bilo? Pa di ćete ljudi, ne gubimo, nije gotovo. Nema predaje. Mardion. Kako je sada nema gola na glavije? Ajde! Na mrtve mišiće, ali prelazan gol prije kraja prvog poluvremena, daje nam lakoću, olakšanje, ajde! U 42. minuti zabijemo, a ono naše, jednostavno na mišiće. Ko Guardiola, snalazio s Kramarića i zato je Kramarić unutra. Ajmo! Idemo! Znate šta je nevjerojatno nekako naše reprezentacije? Ne nekad, gotovo uvijek. Imaš to samouvjerenje i samopouzdanje da smo mi ti, da smo mi dobri, da smo mi kvalitetni. Makar nekad i ne izgledali briljantno, ali vjeruješ im nekako zbog svih prošlih godina uspjeha i mislim da to zaslužuju. 3 minute nadograde, ajde još jedan prije kraja, ajde! Lopta na Perišića, to ne znam koji put večeras. Imaš to, da bi bicikli u lijevo. Strašno! Danas baš komentiramo, Juraj pita. Juraj, šta si ono pitao, ko je? Ne, ti si to pitao. Ide šansa! Prvo poluvrijeme je gotovo. Svi su na nogama. Ori se stadionom Hrvatska. Zasluženo po meni, bolji za taj jedan gol. Ali moramo bolje i jači tempo i nabiti jer ova Češka ništa nije pokazala. Vidimo se drugo poluvrijeme. Momki, samo da vas pitam, jesi ide na Thompsona? Ja ne. Jel idete na Thompsona? Joj, koji trnci, kad počne ova pjesma, frende moj. Strašno. Juraj, komentar na prvo poluvrijeme. A brate, vodimo, to je jedino bitno. A realno. Ajmo. A gleo je dvije hostese kako se čekaju. So, please give me a comment on the first half. It will be okay. Sing with me. Shoes for mene. Danas imam. Kako si širok, Buras. Ogroman si. I mi leđa. A pazi ovaj. Signature. Malo smo sišli ovdje dole, lagano druženje, pozdravljanje, slikanje s navijačima. Kažem opet, stvarno, posebna jedna emocija kad igra Hrvatska, kao ništa drugo. I mogu samo zamisliti sljedeće godine svjetsko prvenstvo koje će doleti za čas. Slijedi nam naravno Thompson 5.7. za koji radim i već sam najavio dokumentarni film, doslovno domoljubni dokumentarni film koji će trajati 2-3 sata. Imat ćete to priliku gledati na mom YouTube kanalu, idem sa svojim momcima, snimat ćemo sve, snimat ćemo sa ljudima od svih strana svijeta, od kud su god došli. Strašno me to zanima, jedva čekam i vidimo se 5.7. na sljedećem domoljubnom vlogu. Ne znam do tad koja utakmica ili koji event ima, ali svakako zaprati za još ovakvih stvari. Dobar momak, dobar. Kajn alkohol. Buraz, daj mi akreditaciju da ju stavimo oko vrata, da se spustim. Može, ja. Daj me slikam s tim. Ne, znam, legendo, znam. Drži svoje, profesionalno. Momci su... Za sve sa Juga 2. Momci su me pogurali s loptom. Rado bi vam napravio giveaway. Momci, hvala, vidimo se. Majstore, imaš jednu šansu da se dokažeš da te prodam u klubove. Ajde, 3, 4, sad. Dobar, nema šta. Dobar. Legende, javio se, bio je s nama popodne, ako ćete ga prepoznat, valjda hoćete. Momci, dajte mi neste očekivanja za drugo poluvrijeme. Moraš se derat. Još 2 gola. Daće ga Perišić i Budimir.
Bravo. Deal. Jesi uzeo Instagram? Igrači su vani. Čekamo drugo polovrijeme. Gazda, rezultat? 3:0. Dobro. Ajmo! Ajmo. Čekinje su nas pozvali tamo gore kod sebe, tako da mora se zaviti po Juraja i Adriana. I realno doćemo već u češku publiku, buraz. Ali nema veze, mi smo doma. Ajmo. Bravo, majstor. Nadam se da ćeš ih dobiti. Među goste idemo. Vidi goste. Ide reklama. Yeah, it's better with you too, yeah. Girls, just quick expectations for second half. For who? Oh my God, please. You're delusional. Luka! Doktore, idi još. Piranje stadiona. Yeah. Malo prije je rekla da nemaju šanse. She said they have no chance. Tell the truth. Neki glupi ubačaj na drugu, čovjek se naklonio, bio je sam ostao. O ovom sam pričao, nije dobro. Djelujemo previše opušteno, 58 minuta imamo 1-1, a trebali smo imati već 3 gola u njihovim mreži. Sučić, tamo Budimir se krva! Pa hoćeš li reagirat, frende, hoćeš li reagirat više? Pa na 5 metara si. Daj, gledaj više! Gledaj VAR! Tamo stoje naši. Vidi linijski došao. Mati se smije. Ivanović imamo na klupi, naravno očekujem njega. Vidimo! Ajde! Grande, Luka Modrić uzima loptu. I ne sumnjam uopće pogledak. Ajde! Cure su nas začutile. Luka! Everything will be okay. Everything will be okay. I think so. Kakva podrška s tribina kapetanu. Ajmo. Doktore! Silo! Ikono! Legendo! Mašino! Staro vino! Ajde! Ali ovo nam treba. Daj sad, daj Bilbaj, taj tempo, daj Ivanovića, Marka Pašalića, Maturinu. Imaš nas, osvježi nas, ajde! Mali! Kaže! 12.207. Ajmo dalje, ajmo! Sam nešto pričao, ali vodimo 3-1. Perišić je strelac. Ajde! Doktore! To je to, ajmo! Sučić tamo trči, Morata za Pašalića, sjajno prebrojavanje, Budimir! Nisam vidio, ne znam šta je. Jel je? Jel je? Penal je, ali prvenstveno kakva akcija, prebrojavanje, sjajno. Ko sad uzima loptu? Budimir daje Modriću. Ne, Modrić mu kaže da može pucat, doktore. Sad mi je stvarno žao, neću ići s tim. Malo je nabijanje na nos.
zaslužuje, a Modrić je taka velika ikona. Imamo priliku za 4-1 da ubijemo utakmicu, onda radi promjene, daj šansu mladima. Hajde! Kako Perja, ukradi im i vodu, sve im uzmi, sve! Ponovno sjajan kadar imamo za snimit gol. Tamo je Budimir. Sjajno! Sjajno! Gladan ko špricer! Doktor Ante! Dajte mu ugovor u Realu! Gotovo je! Dajte mu ugovor u Realu! 4-1! Apsolutno pobijena Češka drugo poluvreme. Sad mijenja i sad radi promjene. Hajmo! Budimir! Zahvala Modriću! Budimir! Ale, ale! Bravo, najstori! Stanišić! Ode na motoru! Ima još golova u Zdravku Osjećan, ima još golova. Danas Ivanović, vjerojatno za Budimira. Modrić u među prostoru. Vanjska tamo za Marija. Pašalić, Luka. Ko da nema snage za šut. Gleda di će, šta će s njom. Sjajno! Pogledajte pljesak Ivana Perišića. Kako si jak, kako si velik. Kakva asistencija našeg kapetana. Rapsodija drugom poluvremenu. Svi su na krilima, svi igraju samopouzdano. Ne znam što bi više ispalio. Jedan Pero Sučić danas. Modrić. Pa nevjerojatno. Prva izmjena Franjo Ivanović. Kramarić! Mislim da je Kram i drugi gol. Da, dva Kramarić, jedan Modrić. Perišić i Budimir. Izgubim vid od ovog mobitela, pardon. 76. minuta, 5 golova u mreži Češke. Nenormalno, fantastično. Ima nekakvih problema sada ovdje isto sa Česima i redarima. Ne znam, možda nekakve provokacije. Nebitno, fokus na nogomet. Mislim da nekakve provokacije dolaze gore, iskreno nije mi jasna situacija, ali kažem, idemo pratiti. Nagađali su ljude krijom. A nisu izloženi. Sljedeći na redu Jakić i Moro, H2 defanzivca. Marko Pašalić, Baturina, još je 12 minuta. Opasno je, dobro je! Tako je! Ajde! Svi su na nogama, cijeli stadion se digao. Pokloniti najvećem hrvatskom nogometašu ikad. Apsolutno ikoni hrvatskog nogometa. Česi su ustali pjesmi. Je, brate. Pa kad znaju cijeni veličinu. Ide Krama van, bravo Krama, profesorski danas. Idemo dalje. Ponovno smo u napadu. Ivanović. Joj, idi sam. 84. minuta, nešto su Česi u napadu. Moram reći ono što sam rekao prvo poluvreme, da jednostavno mi kad i ne igramo dobro, ti jednostavno vjeruješ vašoj reprezentaciji na temelju svega što smo napravili posljednjih godina. Jednostavno imamo to samopouzdanje. I evo i danas, eksponirano sve u drugom poluvremenu i svaka čast. Apsolutno zasluženo. Debil Luke Vuškovića i Marko Pašalić. 5 minuta im je dao. Ha, Bože moj. I to je nešto. Bravo gospodine. Debil Vuškovića, Kaleta car, vrlo korektan danas. Perišić vani, Marko Pašalić unutra. Ajde još gas, ajde još malo. Sučić, Mrcino, mrtva, 2 lopte osvojio. Sjajan danas, tamo vuče Stanišić. Marko Pašalić, ono što ima u MLS-u, Marko Pašalić! Skoro. Vidiš, ovo nam treba. Minuta mu je. To je to. Samo to treba raditi, jednostavno. Buras, budi Roben. Aj, budi Roben. Znaš ono. A realno teško je, a da bude samo B. Razumiješ?
Znači, daleko od toga da Marko Pašalić nije top klasa, ali on je najpotentniji ili jedno od najpotentnijih krila koje mi imamo. A daj mu neki igra. 3 minute nadograde kao u prvom poluvremenu, tamo kombiniraju naši. Stanišić ide, Stanišić! Finesa. Morao je lagan Kopero. Touch Berbatova, Dimitara. Ako niste, pogledajte video s Berbatovom na Instagramu. Diko. Komentar na Vuškovića, mislim da je sjajno da uđe u ovakvom okruženju, a nekad je frka panika. Nek dobi to samopouzdanje koliko god bilo minuta i to će mu biti zalog za nadalje, za budućnost. Šutalo, fenomenalan danas. Lopte mu treba ići tamo za sadašnjeg kapetana Marija Pašalića. Sučić, Ivanović, sjajno, Marko. Ajde Markane! Gleda Mesijeve highlightse prije. Kak je ovo faul? Vide! Pa visi, grmi stadion Thompsona. Veličanstvena pobjeda Hrvatske. Ono Marko isto copy-paste udarac. Copy-paste. Brate, samo malo ovako tamo gore, lijevo. Ovoga trenutka sve je gotovo na Opus Areni. Svi na nogama, velika pobjeda Hrvatske. Nije bilo lako prvo polovrijeme, ali i drugo, apsolutna dominacija. Budimo realni, Češka nije neki otpor, vidjelo se, otpuhali smo i drugo polovrijeme, otvorilo nam se, ali jako mi je drago što smo efikasni, što se otvara, što pucamo, što smo strijelci, više njih, više nas. Napokon. S kim drugim nego sa Thompsonom. Ide mali unutra, ajde legendo, nađi koga želiš. Ide ih još. Kod čaše vina. Vidi Luka ga ne kuži. Ome sad djeca ulječu. Sa svih strana ulječu klinci. Braniš kad ti stari ode. Pa kaže. Grada Dubrovnika! Dobro, iskreno meni je u redu da se djeca puste, stvarno. Ali ovo je, brate... Ali gle sad ovo, gle ovo! Svi živi doljeću! Uraz! Ovo je HK Rijeka! Trujevica! Copy-paste! Uraz, ajmo dole! Klinci utrčavaju, pazite ovo! Ovo je prekrasno! Dobro, malo mi je sad, malo je too much. Sad je već problem. Nestaje, breze. Vidi, ona nije dijete. A da. Da nije. Zaštitari zavezali oči. Ovo je sad stvarno kaos. Vrijeme slobode! Rasti da je braniš kad ti stari ode. Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže Lika. Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika. Vidi, sada security služba u problemima. Jednostavno ne mogu ih sve zadržati. Ovo su većinom djeca, ali sad i odrasli dolaze. A ne bih rekao da je ovo nasilno, ljudi rade svoj posao, profesionalci su. Cijenjeni navijači Hrvatske na dogodine reprezentacije, ovo je važna sigurnost na napome. Da. Molimo ne pustite teren u najkraćem roku. Pustite teren u najkraćem roku, još ih ulazi sve više i više. Važna obavijest. Mole se navijači Hrvatske reprezentacije da se u športnom dnevniku Bati se uputio. Molim vas, nemojmo stvarati dodatne probleme. Tamo je još Ivušić. Tamo je Stanišić. Nerealne scene na Opus Areni.
Frano je već 10 puta rekao, molim vas. Evo Livije, taman pobjegao. Sad ih motivira. Kakav rekord? Ili slijedi veća kazna? Kakav ovo laž? Idemo oboriti rekord. Kako odbrojanje, brate, nije nova godina, brate. Evo, baš brate. Evo, Dinazva, Frano Riđa, najbolji hrvatski voditelj. Još 10 sekundi, idemo. Dobro, ovo što si ljudi sad dopuštaju, malo mi nije mi. U početku mi simpatično kad su bili djeca, ali... Sretna Nova godina! Hrvati, mi smo najbolji, uspjeli smo, znao sam da ćemo. Jebote, u svemu uspijemo. Ma znao sam da ćemo uspjeti. Malo sam bio ono, znaš, što ćemo točno na sekunde, ali uspjeli. Bove. Želimo vam sve na povratak kući. Hvala ti, Frano, dragi. Tako idete daleko. Frano, molim. Hvala ti. Ovdje ću odjaviti, hvala svima što pratite ovu priču, što ste bili sa mnom i u Osijeku. Hvala Juraju, hvala Adrianu na predivnom društvu. Momci su top, hvala Čehinjama, gledat će se svakako. Zapratite sve moje društvene kanale. Čekajte sljedeći vlog, subscribe i ljubi vas brane, sve vidimo se na sljedećoj. Hvala.